langsung may ito pari-mara. Putak ina. Baru perbincang ko. Kenapa bang kau tampar aku bang? Selamat pagi Port TV. Oras kita sebutan tujuan kita kerina. Jadi lagi di Syatar Unuai di Lokep Bus IP Sahat siapa baru. Adong sada kisah na menarik di Syatar. Mulu na jolo kan. Adong do istilah preman Syatar inna. Jadi tiki di kawasan Palapa. Adong matulu halak pareman. Baru saya minum halaki. Jadi neng bulak lagi tuh perluasan. Jadi iya pak mah becak. Lewat mati kipe becak. Jam saya borongin kan. Roper becak kon, mampus. Karena babu naruhana kan. Neng mamutar bedohun naruhani perbecak kon. Jadi terpaksa mah. Ya bat paremanon becak kon, yului mah. Bang, sini nah. Basoma becakon dahi naik mahon kaparemanon situ lu halakon ro supir becakon mau kemana bang enak bawa dulu kami mau pulang mau ke perluasan nah. Oi iyalah bang enak jadi ropa becakon ipagala imana masina kereta alai tor pamati museng jadi narohani per becakon ada kiboto lakon warna pindah benar mana kan jadi ropa remanon kenapa bang dimatikan nah, udah nyampe bang ini perbeca kok beturun masa dah turun maka parema turun masa halak lagi beliau mah harga 50 makasih bang enak ya oh parema dapat 2 mon turun di mana? Ilem harga 100. Naruhana perbecakon. Yang orang toto itu naruhana kan. Jadi turun mah pareman na berpulio. Dengi ro imana? Ahame bukan di mana kan? Anggon ikon harga 200 don naruhana kan. Jadi pangi pareman mah perbecakon. Langsung mah itu paremana. Putak kina. Baru perbicakon. Kenapa bang kau tampar aku bang? Indah perbicakon tuh paremanon. Hamil kau paremanon. Dasar kau kurang ajar kau bingung. Nah kan? Iya bang kenapa? Udah mau mati aku kau bikin di dalam. Kencang kali kau motor. Baru berdalap PKRT dah kan berdelet kencang kali gue bawa motor ini mati jadi iya diberikan di kota Syatar jadi adung masa ada cerita tonggo tentang pereman do ala pereman siak puta tiki makaranto mana di Syatar baru do mana saat di Syatar jadi marpasin hukum mana tuh jual mana adong di Ahema di terminali. Bang, mau ke Jalan Marihat. Naik apa ya ini? Oh, lebih bagus bang naik taksi. Nah hala isi. Jadi roy mana ya? Bagaimana mak taksion dangi? Ya bagaimana mak taksion? Naik gimana? Nomor taksion mau kemana bang? Ini. Antar dulu bang ke Jalan Marihat ini. Oh, ya bang. Elah bang. Jadi roh super taksion pakai argo kita ya bang ya roy mana apa argo itu nah, argo inilah bang nanti untuk menunjukkan harganya bang ya makin jauh perjalanan ya makin mahal lah makin tambah lah ongkosnya bang nah oh iyalah bikinlah situ nah jadi roy mana kiper rohau di mana kan mardele mobilon tong berdala narkoni taksion narwana kan jadi berdala mak 10.000 20.000
30.000. HP sakti mana HP kalau 50.000 kan itu. HP saya tahu dalam marihat. Jadi sahab may dalam marihat. Bebe bagaimana may argona 65.000. Mati mau naruhana kan. Nah kurang on HP kon naruhana kan. Jadi hamil dok di mana? Jadi Roma Sudiro kan. Bang udah nyampe bang ini. Oh iya udah nyampe ya. Iya bang. Berapa ongkosnya itu? 60.000 bang, 65.000 bang. Roma si Paremaron, Ahmed di mana? Kasih mundur dulu bang. Kurang uangku. Iurin mana mulu meju mobilon. Meju argona mulu mundur mobilon. Mundur argona. Jadi mah keunikan dari kota Siantar banyak cerita. Horas minggu itu akan kita kirim.